Hemingway yoxsa Aytmatov? Hemingway. Hemingway yoxsa Victor Hugo? Victor Hugo. Victor Hugo yoxsa John Steinbeck? Victor Hugo. Victor Hugo yoxsa Herman Hesse? Herman Hesse'nin bu yaxınlarda bir kitabını oxumuşam. Onun təsirində olduğum üçün Herman Hesse. Herman Hesse yoxsa Virginia Woolf? Herman Hesse. Herman Hesse yoxsa Agatha Christie? Agatha Christie'nin kitablarını oxumuşam ama Herman Hesse. Herman Hesse yoxsa Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre deyək. Jean-Paul Sartre yoxsa André Malraux? André Malraux. André Malraux yoxsa Necip Məhfuz? Necip Məhfuz. Necip Məhfuz yoxsa George Orwell? George Orwell təbii ki. George Orwell yoxsa Jack London? Jack London. Jack London yoxsa Stefan Zweig? Stefan Zweig mütləq. Stefan Zweig'i çox sevirəm. Stefan Zweig yoxsa Dostoyevski? Stefan Zweig. Stefan Zweig yoxsa Tolstoy? Tolstoy, əjdahadır Tolstoy.